Yo. Also then a court ko Sika do. Or the kwaya sakawa. Send your benya Sika. Yo. Now why sakawa na court in adwuma. And now so you just see nyame ahira na wanya Sika. Eh Sika kakra. Sika kakra. Sika kakra. Sika kakra. Sika kakra. Amen. It is all your brands and yes, when you see Kana or what's in your duma. And it done our quadrant any day. Any day. But here you are, a Kyei wouldn't be a bit. Oh, wouldn't you me for? For exclusively, in Mamuna one Kwaba, a coincidence to the mobile Unity Online TV Nafi will be in one TV and so. But more things will be in your brain, no subscribing, no share, no more stories and so about them. Nana Grada, Mama Pat, Abekasa, a day Afani Mabi Brimu, Nana Grada and Sama Walker, and Yanaka could be say, a man to one now, Mrs. Ranum don't bear my Jessica Drono, a Sebi Yansan in Numtrim. Nanke wiase de nkodo kakra na ja adie nani ade ade anzo etwe kakra anzo akoso na niema akokama na be ma do be ma no kogea na ukoma be mewu oba do wachi kro be fo wachi a chese wo chese obi ansu nyansa na omunyanse hunu asebi mrantuwa na aba na die no senie ni kunusi ewe ne mpemu boni dogi esi di no nani jepa njiso ya brantie na omonia na ho na do be ma kokoji skedura nyansa bien huwum ma obema ntimi mo adwuma kakra be di moni so na jahese musora na mdem bema ekojiske dru na idra na dwuno baba mo ho na mu dwane inguti nsema na Agradaa enso de tudwa yeba God is greater. Yes. Mimi jina hai ewurade amaje na di minsuro wo minsuro mpoatwa the be minsuro salsata the be minsuro rio. Oh yes, because I believe in God. This idea be about tomeno. I would have done as na obi nya nkwagie e wo ho. Amen. Bonsam Jesus. Bonsam kase ma Jesus. So when you start to be this 2024 after few seconds na ye wura mu a. Mama, you will be the happiest person on 2024. Amen. You will be the blessing person on 2024. Amen. Yes. Emma will be not down. The be more afidru and yet the muchi. In the malambi, our home kwasha home, and I fear three or 20 pa aswa and coconi wine. Equabusunfi. I want to be free. I'm able. And I'm telling you, Sashi, okay. Oh, the bow of a jet and cocono back on and again and Mano with the office. It's Jimmy Munya Jimmy. Woman power, bon samanya sasamono. What about Obeche? Sabre, politicians, they can't them. Okay. Mumupi. And then Kyei, almost what they come Akomfour. Yo. Because Sabre, you will be a farm. And yes. That's what Kuno de Yama. Oh, yes. Now, a year by this time, Obekona will not train out baby. Oh, trying. Amen. Bon samanya sasamono. Woman power. Emano. Enkokona motoko en. Yo. Ora, omoyire mo bia portre fa. Ene ho no. Ofui. Eyo. Utifie afi mu nyina wo makura nya akokọ anwe. Ubeji heavyweight champion adoye nya 5 million. Yo. Na wo de koto akokọ koma amalam. Konfo. Na na medase yo. Ene kwase awasa so koto. Enya wani wo time back. Since I want 2024. Amen. Woman power. Adiana what they call the water tech. Yes. Aya papa ka bet tech. Debbie. Also them when my job. And I'm going to do Aboson for uncle. Sality. Ewurade chiamuka 2024. Samanya gensachira. Jesus. Ewurade chiamuka. Send any numati. Yes, Lord. Because when you ready nkunfo. Yes. I will chiana nanu police. Oh, yes. Woman power. God bless you. Amen. Amen.
That's 2024. 2024. Jimmy here. Jimmy. I was 2023. I was 2023. Me fanko hope you. Abo so mejai. Madam so komejai. Me wo ma to awurade so. Wa ma me dia makoma pe. Wa ma me dia makoma pe. Na bon sama Jesus. God bless you, Reverend Doctor. Amen. Amen. Ojoin na ne koye no wan kuno. There be o. Ojoin ba ko yetimi ton ma nipa ba 10. Esalese. Wonya boa. On sama awurade. Bon sama nyansa sam no. Ojoin ba ko. Ojoin ba ko no. Obekọ na oboho. Mr. Chiba. Anu ni ju ojoin. No de ama no. No 20 million. O de ama no. No de akọsha kire ho. Mama Dina ba. Yo. The same ojoin no. Onu a. Na asaton. Onu a. Angel Siama ba. Onu a. The same ojoin. Ojoin na. Asofo. Mochibi. Mama mani nti kakra. Oh yes. Na munya abosomoso ko wa. Esalese ye. Woman power. Ojoin ba ko ya tama ni potaze. Ojoin no a. Ofi ho kwa utiri ma ya odedede. Ya ku ojoin no. Ya ku ojoin no. Ya tama ni pot 20. Esalese ye. Uni chance. Esalese ye. Last time we for Yesu. Kai. Na wanya atensa jira. Amen. Bonsama wura. Bonsam kase manyansa samono. Woman power. Na wonyimi ya oso kwaji sika duro. Okwa ya sefa wo babra. Yo. Na wo ba na wo bekunu no nya sika ho na bedi. Wo ya bua pi. Esalese ye. Se sa wadwe ansa na wo 2020. Amen. Nyansa na ekasa no. Woman power. Bonsam kase ma Jesus. Bonsam Jesus. God bless you, Reverend Doctor. Abrantia wesi so. Yo. Oso de ne kote kwaji sika duro. Ode kwa ya sakawa. Sani obenya sika. Yo. Na wa ya sakawa na okote nya dwuma. Ena so yin jasi amanyame ehira na wanya sika. Kai. Eye sika kakra. Esalese. Eka kakra. Esalese. Sika kakra. Eka kakra. Sika kakra. Eka kakra. Sika kakra. Eka kakra. Sika kakra. Eka kakra. Amen. Woman power. Enti sa oya abrantie ne aso benya sika na wokote nya dwuma. Eni je na okwagina ne de. Eni de. Kote yi wu a etwen wuntimi nya bi. Wonya chimifo. Oda ho na wonya boa. Onsema Jesus. Bonsam kase ma Jesus. Oni pa bia wotie mi a wakosa ne ma ni mu 2023. God bless you, Reverend Doctor. Repent before it's too late. Amen. Bosumu ni shema wo. Dabi. Awie ye no beja wani mguase. Yes. Kaish. Onsema wurati. Kaish. Bonsama samono. Ena no na me kunu preach. Okay. Was ewurade hire nipa instead say di hire ne be ma ewurade no. Yase bosumu na ye. Konfo na ye. Asia na konfo tumi obeye ya nkote wa rebesi ama ne sia pro. Nipa di muti abusumfie ni wo fi ne sia pro. So wotumi. Wotumi a wanyama na busuafo. Esalete. Na omontoto a private jets, helicopters. Yes. Na konfo be na walu pro ngana. Dabi obi ani ho. Se konfo ka cho so ye sika duro na udidi a wo ya boa. Yes. Bonsam manyansa samono. So what me get ya onya helicopters, private jets. None nam Ghana why they are confused me say conformment and you be who say to me be wa ko. Esalete. Kaish. O kakra na when you know the command o dan. O sole na woni de odu sika ya. Aya fa no grace. Okay. Some grace. Alcohol be any. Dabi abaya fresh sir. Come. Now one fresh milk how say dem kunu one fresh milk. Esalete. Yes. The member na mu wodi amodi musika ya amodi na mu nyuro so 2024. I will see canato fresh milk. Come. No sugar. Dabi. No nothing. Dabi. Ebe bo ma wo hwe wa hye yi. Amen. Na ayire ne wo hye yi a. Guys. Enu 2024 31st no. Na wo yire nyem taafo me yanzu. Amen. Bonsam kase ma Jesus. Woman power. Jemeso amen. Amen. Mama ya fa ye ho ma wurade. Amen. 2024. Yes. Chon free drobia. Chon free every enchantment. Okay. God bless you. Chon body's oil. Build your altar. Okay. At your home. Amen. Build your altar. God bless you. Because me near drobia me dem ma wo. Dabi. You be kan problem kire me memo wa kokan awurade asem. Esanese.
na mo ato gorgeous oil okay na ma bie bible na ma ka empaye edimpaye agusu Amen. obitimi ba me ni mi kunu o counseling o ka problem ni wie ni ase ko talk gorgeous oil bra no wa mu na se ekutu me fa ho ben Yo. me medi wachi me boki Debbie. because I am not a key pastor. Yes. Enye key na me bow. Sabra beto we we. Be ma me Sika we. Yes. En fa me say me wo sra. Excellency. Me nyeta. God bless you. Me wo sra. Me say no. Ye me nim aye asam no. Asem no. Ene the gorgeous oil. Amen. And on the Bible say ya the anointing Jesus Christ. Yes. Okay, abusuafo no so yezemu a mama part na Agradaa Reverend enso timidi tu jaki kan zem zo abanti a mfa okoti no enkonko ye niema nsem fata dabi make sure say odi obema no ebeto ho eno ye de ba se fa bi di oba ya nka se fa na fa ko gisika duro nyansa sia bia ni ho a ewo mu ano nso ensem maame no enso atimi ato no nti I think so bia a otiminin ba ya adwensense mo kan nyansasem nsu mpa se bema na do bema ko gisika duro na Akomfour ba to so ne duro na adwa kwabrania ba beda na chi edina ma wana asese ente no edi fro ba se ni kunu odini ye pa eno so edi fro ba Reverend Abronoma ona no fonyi da so yi na se ko kasa di tia Asofo binum ye Ajagu aja ojanyame kaza Ogyaba ni ade Adom Kyei dua no mo ka ho mo kasa tia o mo no ensem ba bo nteche se abrantie no yede ne kotum a chese okodemu ewo Central Police kodemu prison manyame Adom ye na ba fie dem tie nsa Ajagu aja krampo ICU no ye 50,000 Ghana cedi a chese enye sika ketwa na woje no na branti ensem nyina ko mra be sie ne ade na Ajagu aja pesen ke sa ade ni tum na judges ne se dabi asem kro na ntie yi na ye no na emum no so wo sika bi adbeto no so dia ne witima me dia tonzo ntime ntua e be sa ade na ba court eno eyi di free no ade ba edi munsem ade mamunti me no ka say Reverend Abronoma babo ntia be pacho se eniema si ye no ka sadi tia Asofo binum Ogyaba ene aya Ajagu aja Adom Kyei dua ne Asofo binum no asole gidi koko no mo ka odidi o matem no amunyina mfa nche no bi se wanye ni ye se okasa di tia asole no eno ensem a eno so free honom ede eba ne di munsem ede emam twedi yinkuti ensem a abranti enso akan se Reverend Abronoma enso eri tudwa wabra opacho opaso fu nyina acho enso ewo shonu se ba yabeto aso abusuafo Reverend Abronoma eni medin na mejina hanoma enye bibi mone bia na emom eye apology ana me rendi to me papa nom Asofo a my videos a etiti a wona so a epimo na koma wo abufuo mu me renda apology de ma woni na wo anidie ni ahobrasiye mu sania makasa etia no amana koma afuo ananse de makasa mpa unya react ye bet ahano misrese mfanche I render an apology na misra and sorry ahodo ni na makasa etia mu ni na se mfanche na asumdwie mfa ne toma pa infra na ebi nso erinsi biem eye me papa Ajagu aja me papa Steven Adom Kyei dua me papa Ogyaba ene susum sorry ni sorry ahodo a aka nyina a mafom no ana maka nsemo a etia no aha no so bia mfanche Reverend Abronoma ana make say ai isere bia nchense bia na bia manka na yemfo do ensantina biem na ne a esiye no ebi ensan ense biem. This is a promise from me radiation na medam ase me gidi yie nso se na apology ye begie tu radiation na medam ase nso pa odom na me fura makasa enya memene mfia na se ohye eyodom medam ase. okay and only nsemu a around the media to your Reverend Abronoma a just all pacho so munyai maninka na isi no mu bia dimbium obeye preaching ne na so mu bia dimbium to so bium prison no okoye no ahye ne din amani mo yidu ama nsem kura waka no emo yidu ba ama okasa wonsuru onya kokuduru ewudwumadi bia wo die no eno Reverend Abronoma zo nsem a otumi edi atudwa
but more than so betima subscribe our FDA so Unity Online TV and Obin One TV who subscribe my no share na more stories and so about kwam debiala within the wasti kwatin na me adom besan so share bim yakram